rezultati ovogodišnjeg istraživanja poslovne klime i poverenja investitora EMČEM-a govore da borba protiv sive ekonomije treba da ostane prioritet Vlade Republike Srbije za poboljšanje opšte poslovne klime. Ukazujući na mnogo posla koje je tek pred svima nama, istraživanje takođe pokazuje da je nedovoljna efikasnost pravosuđa i da je to jedna od ključnih reformi za unapređenje opšte poslovne klime, a predstavlja i veliki kamen spoticanja u postizanju još značajnih rezultata u borbi protiv sive ekonomije. Veoma mi je drago što država prepoznaje stručne kapacitete i doprinos koji udruženja kao što su NALED i EMČEM daju u stvaranju uslova za razvoj legalnog poslovanja i smanjenju nelojalne konkurencije koja uzima 30% BDP-a naše zemlje. Nacionalni program predviđa set od 68 mera koje u narednih 5 godina treba da vrate više od milijardu eura u legalne tokove i smanje obim sive ekonomije na 26,7%, što je na nivou zemalja centralne i istočne Evrope u trenutku pristupanja Evropskoj uniji. Dakle, svedoci smo toga da je primjena zakona o inspekcijskom nadzoru donela neke rezultate. Od početka primjene zakona broj novoregistrovanih preduzetnika se povećao za nekih 19%, imamo blizu 12.000 novoprijavljenih radnika i sada se postavlja pitanje kako ćemo dalje. Taj proces usaglašavanja posebnih zakona sa ovim, ajde da kažem, krovnim zakonom o inspekcijskom nadzoru organizovano će krenuti već od početka sledeće godine. Ostalo, da kažem, sektorsko usaglašavanje je planirano da bude urađeno kroz 3 paketa zakona. Imamo negde oko 150 zakona da usaglasimo sa zakonom o inspekcijskom nadzoru i naravno da će taj postupak uključivati izradu tabela usaglašenosti i predloga tekstova izmena zakona, a ono što smo predvidjeli takođe da u tom postupku konsultujemo svakako i kao i u samom procesu donošenja zakona, pa i implementacije i evaluacije i sve privredne asocijacije, između ostalog i EMČEM i NALED. Nemala praksa u radu radnih grupa pokazala je da moramo nešto promeniti, odnosno unaprediti rad radnih grupa. Uloge i te neke promene ne odnose se samo na same radne grupe, možemo ih svrstati u neka 3 seta mera koje bi jako bilo dobro da se u narednom periodu implementiraju u svakodnevni rad. Jedan set mera odnosi se na ministarstva koje u svojem sastavu imaju inspekcije i koje su delegirali učesnike, odnosno članove radnih grupa i stručnih timova. Drugi set mera odnosio bi se na same članove radnih grupa i treće mere odnosili bi se na same radne grupe. Videli smo da su se povećale i krivične prijave u prethodne 3 godine, pa pitanje za vas, gospođo Novosel, da li ovaj pojačan tempo rada poreske policije prati i pravosuđe, imate li neke statistike i šta one pokazuju, kao i gde vidite prostor za unapređenje? Mi analiziramo, znači, pažljivo te i negativne odluke tužilaštva po našim krivičnim prijavama, a sve u cilju da prosto sagledamo te stvari i da u neposrednoj komunikaciji sa Republičkim tužilaštvom preduzmemo mere i aktivnosti u cilju ujednačavanja prakse i jednoobraznosti postupanja, što bi dovelo do veće efikasnosti u radu i boljeg rezultata rada. Jedan od merila za učinak inspektora jeste upravo kolika je ta saradnja sa državnim organima, da li postupa pravovremeno po nalozima javnog tužioca, jer prosto zakonom smo obavezani na to. Na osnovu ovih podataka možemo da kažemo upravo da je mali broj optuženja i u toku 2014. i u toku 2015. godine i da bi to bio prostor gde se može nešto promeniti, a ovi pokazatelji, u stvari ovi procenti ukazuju na nedovoljno kvalitetne krivične prijave ili nedovoljno argumentovane krivične prijave i da je neophodan dodatni postupak proveravanja navoda i prikupljanja dokaza da bi se uopšte donela odluka u pravcu odbačaja ili u pravcu optuženja.
Svi državni organi moraju biti na usluzi tužiocu da dokaže sve te elemente iz krivične prijave do kraja postupka, a nakon postupka je vrlo važno da sednu svi zajedno da razgovaraju i da analizom tužilačkih i sudskih odluka utvrde u čemu su nedostaci, u čemu su dobre stvari i da iz toga izvuku pouke u cilju daljeg rada. Zakon počiva na 3 velika stuba. Jedan stub je specijalizacija, drugi unapređena saradnja i treći obuka. Desetine su državnih organa koje mogu i koje imaju veoma bitne informacije koje su relevantne za borbu protiv korupcije, za finansijske istrage, za borbu protiv sive ekonomije, a koje ne dele na proaktivan način, dakle, nešto ih ne dele, nego prosto ako ih i dele, dele ih zakasnelo i podaci koji se razmenjuju nisu kvalitetni. Unapređena saradnja za nas podrazumeva uspostavljanje sistema službenika za vezu između javnog tužilaštva i velikog broja drugih državnih organa koji su navedeni u Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa. Službenici za vezu su jedan način, drugi način jesu udarne grupe, tako smo ih nazvali u našem zakonu. Udarna grupa je u principu nešto što je task force organizacija pod rukovođenjem tužilaca za konkretne predmete, dakle za ad hoc predmete tužilac može napraviti radnu grupu, ali i za određene koruptivne pojave ili pojave sive ekonomije. Što se tiče same analize i preporuka za unapređenje analize rizika i upravljanje rizicima, moram da kažem da smo mi, to sam već spomenuo u prvom panelu, uradili kroz dve javne nabavke koji su dali određene smernice i preporuke i takođe smo uradili metodologiju planiranja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika, što je bio jedan od zahteva inspekcije da se to između ostalog ujednači. To će biti predstavljeno na sledećoj sednici odbora u januaru i naravno bit će, kao što sam juče ili prekjuče rekao na sastanku koordinacije komisije, da će se na sugestije i komentare. Poreska uprava je institucija među institucijama koje su zapravo najviše i odmakle u analizi rizika i u metodologiji u tom smislu. Ja bih vas zamolio, ako možete da nas ovom prilikom upoznate s tim koje sve podatke Poreska uprava koristi u analizi rizika, na kojih način ih prikupljate, sistematizujete i u skladu s ovim o čemu je govorio gospodin Ožegović, da li povlačite podatke od drugih organa i da li omogućavate pristup nekim drugim organima vašim bazama podataka? Kad je u pitanju analiza rizika, istakla bih da se Poreska uprava godinama unazad izbor poreskih obveznika za kontrolu vrši na osnovu analize rizika. U Poreskoj upravi analiza rizika vrši se u 4 sektora i to u sektoru kontrole, u sektoru za poresku policiju, Centar za velike poreske obveznike i od proleća 2016. formirana je grupa za stratešku analizu rizika. Osnovni kriterijum je veličina poreskog obveznika, odnosno promet koji je iskazan u PDV prijavama za poslednjih godinu dana. Takođe, pored ovog, koriste se korektivni kriterijumi kao što su delatnost koju obavlja poreski obveznik, prethodne kontrole u smislu apsolutnog iznosa novootkrivenih prihoda, kao i relativni iznos u odnosu na prijavljeni PDV u poreskim prijavama, poštovanje poreskih propisa u smislu podnošenja prijava, odnosno kašnjenja u podnošenju poreskih prijava, apsolutna razlika između vrednosti nabavljenih dobara i vrednosti prodatih dobara i apsolutna razlika između vrednosti ulaznog i vrednosti izlaznog poreza. 2017. je godina po našem akcionom planu gde treba da se formira sektor za pružanje usluga poreskim obveznicima i da praktično Poreska uprava dobije u jednom delu tu mogućnost za savetodavnu ulogu i planiramo osnivanje još jedne jedinice koja će se baviti koordinacijom rada filijala. Kao što svi znamo, najveći kritika na rad Poreske uprave je upravo bila u nedoslednosti u postupanju po filijalama širom Srbije. Ja mogu da izgovorim, znači poljoprivredna inspekcija, jedna od ove 3 inspekcije koje ste spomenuli, je inspekcija koja faktički od 1. januara ove godine sprovodi sve svoje aktivnosti bazirane, znači sve svoje inspekcijske zadatke sprovodi na osnovu
planova, na osnovu procene rizika i na osnovu formalizovane analize rizika. Onom resursa što imamo raspoređujemo na najbolji mogući način. Znači, upravo sistemski dokumentovano koristimo naše resurse da imamo opravdanje zašto kod određenih subjekata odlazimo češće, zašto kod nekih subjekata to radimo ređe. Zaista mi je drago da mogu da moderiram ovim delom za koji zaista duboko smatram da je najbitniji u stvari za borbu protiv sive ekonomije, a to su te pozitivne mere, odnosno kako da učinimo to poslovno okruženje profitabilno za naše privredne subjekte, da oni uopšte nemaju potrebu da se bave sivom ekonomijom. Efikasni smo u naplati, uz podršku rasta privrede mi kreiramo sve bolje i bolje rezultate. Kada tako napravimo rezultat, postavlja se pitanje kako tu uslovno rečeno uštedu, odnosno ono što mi zovemo fiskalni prostor, kako to potrošiti. Ako u prostoru koji stvorimo, zajedno svi mi, boljem naplatom od strane Poreske uprave, ukoliko budemo zajedno doneli odluku da je najefikasniji način, odnosno način koji pruža najveći fiskalni multiplikator, da taj prostor iskoristimo za smanjenje nekog od poreskih nameta, a ja se slažem da bi ovo bio prvi kandidat, onda je verovatno vreme da u drugoj polovini godine krenemo da pričamo o tome. Rešenja koje se nalaze u više zakona, da pokušamo da kroz taj jedan zakon o naknada kanališemo sve ono što se plaća kao naknada za korišćenje imovine, bar sve ono što je pripadnost i Republike Srbije i drugih organa vlasti, i da taj isti zakon kaže i da definiše kako se raspodeljuju ti prihodi. Sad, neko može da kaže to je puko sublimiranje onoga što je na više mesta, sad samo na jednom mestu, ali verujte mi, mnogo znači za predvidivost i za mogućnost eventualne izmene bilo koje naknade, ukoliko je samo jedan jedini način da se to uradi, a to je promenom zakona o naknadama. Sličnu stvar treba da uradimo sa taksama. Znači, kao što imamo zakon o naknadama, treba da imamo zakon o taksama, ali ne ovim republičkim administrativnim taksama koje su manje više okrenute na takse čija je pripadnost, odnosno koje pripadaju Republici, nego ukoliko bi mogli da proširimo malo obuhvat tog zakona o taksama, da to budu i druge takse. Mi imamo u planu da to uradimo. Neki mali korak smo već uradili, ne znam, možda je prošlo neprimećeno izmenom zakona o budžetskom sistemu, sada kada smo bili u parlamentu, mi smo tamo rekli da bez obzira što je uvođenje takse propisano nekim drugim zakonom, sama visina takse mora da se uredi zakonom o republičkim administrativnim taksama. Tako da smo bar direktne korisnike budžeta Republike Srbije naterali da ukoliko definišu taksu, tu taksu mogu samo da uvedu kroz zakon o republičkim administrativnim taksama. Sredstva kojima raspolažemo za aktivne mere dovoljna su nam da na godišnjem nivou uključimo oko 130.000 lica. Dakle, sve te mere imaju za cilj i vode efektu zaposlenja lica. Dve mere za koje bih rekla da najviše utiču, gotovo u 100% efektu, su subvencije koje se daju. To su subvencije za samozapošljavanje, dakle, to je jedan novčani iznos koji se daje licu pri otpočinjanju sopstvenog posla, i druga je subvencija za novo otvoreno radno mesto koja se odnosi na poslodavca koji otvara novo radno mesto i zapošljava lice registrovano kao nezaposleno. Ministarstvo pravde itekako ulaže velike napore da pre svega uvede jednu centralizovanu statistiku kada je reč o praćenju predmeta i u sudovima i u javnim tužilaštvima i uvođenju elektronskih registara. Kada kažem elektronski registri, to pre svega podrazumeva povezivanje i tužilaštava i sudova sa različitim korisnicima, pre svega sa Poreskom upravom, sa katastrom, sa Narodnom bankom, upravo kako bi na odgovarajući način imali brzu i efikasnu razmenu podataka. Jedan od predloga sa kojim ćemo krenuti i ono što ćemo raditi je pre svega specijalizacija prekršajnih sudova, uvođenje 4 posebna odeljenja koje će se upravo baviti samo ovim predmetima kako bismo imali koncentraciju nadležnosti i pre svega obuku sudija koji treba da postupaju u jednoj vrlo specifičnoj materiji u kojoj, nažalost, nisu dovoljno obučeni, tako da se nadamo da ćemo u 2017. godini pre svega postići uspeh u ovom delu. Kada je reč o krivičnim delima sa koruptivnim elementima, ono što smo predvideli je da pre svega takođe se ide na specijalizaciju stvaranjem novih posebnih odeljenja u javnim tužilaštvima i sudovima, a koje pre svega podrazumeva bolju koordinaciju između policije i javnih tužilaštva, bolju razmenu podataka sa svim organima koji mogu da daju i dostave adekvatne dokaze kako bi upravo i optužnica bila potkrepljenija, a samim tim i na neki način izvesnije okončanje sudskog postupka. Mislim da je
ogroman korak, revolucionaran korak za Srbiju uopšte, uvođenje elektronske građevinske dozvole. To se desilo u roku od 2 godine iz 2 koraka i mi danas praktično svakog meseca beležimo sve veću vrednost radova u građevinarstvu, ali i veći broj izdatih elektronskih građevinskih dozvola, što samim tim smanjuje mogućnost da u velikome smanjuje mogućnost pojave sive ekonomije. U građevinarstvu je postojala svih prethodnih 20 godina još jedna ozbiljna aktivnost sa kojom se trenutno i dalje borimo kroz novi zakon o ozakonjenju i mislim da je to takođe i tekako veliki bio izvor sive ekonomije i očekujem da taj zakon koji jesmo doneli, brzina implementacije tog zakona nije nešto s čime je vlada zadovoljna, prosto očekujem da na tome radimo malo intenzivnije. Opet bih se vratila na te velike strateške stvari, a to je 2017. godina, moramo da idemo u implementaciju elektronskog sistema e-inspektor, kao što ste i pričali, mislim, jutros. Završavamo sada uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj jedinicu za podršku koja će raditi na podršci koordinacionoj komisiji. Nije dovoljno imati samo koordinacionu komisiju, mora neko da radi puno radno vreme na podršci toj koordinacionoj komisiji, na većoj komunikaciji sa privredom, na boljoj koordinaciji sa poreskom upravom, što je posebno važno. U ovom trenutku imamo odličnu saradnju sa poreskom upravom, ali uvek može bolje i to će svima nama da donese neke dodatne benefite i onda usklađivanje svih sektorskih zakona sa zakonom o inspekcijskom nadzoru i kada krenete sistemski na te stvari, onda rešavate jedan po jedan problem i onda će samim tim doći i do apsolutne potrebe da vidimo šta je sve, osim ljudstva i obuke, potrebno inspekcijama da bolje rade, da li su to vozila, koja tehnologija, da li su to cloud sistemi, e-uprava i tako dalje, ali je važno da idemo korak po korak što sada i radimo. Bio bi dobar rezultat kada bismo za 4% uspeli da snizimo nivo sive ekonomije do 2020. godine i po tom pitanju smo spremni da preduzmemo različite akcije. Ono što nam danas predstavlja najveći problem, sem stvaranja akcionog plana i onoga što treba zajednički da uradimo, pri tome smo zahvalni i Amčamu i Naledu i USAID-u, svima, dakle, koji su u stanju da nam pomognu i koji nam zaista suštinski pomažu. Ali ono što jeste problem suštinski, za nas nerešivo u ovom trenutku i ne znam kako zajednički da ga rešimo. Pokrenuli smo različite vrste kampanja, nisam siguran da je to dovoljno urodilo plodom, a to je kako da ljudi u Srbiji razumeju da je nešto što je najvažnije, da je osnovna obaveza svakog građanina da plati porez i da svako ko ne plati porez, da mu time nismo učinili uslugu. Veoma sam zahvalan svima na vašim predlozima, mi smo u vladi veoma zahvalni. Ovo je za nas izuzetno korisno. Hoćemo da prihvatimo sve, zato što je naš interes da imamo stabilnost javnih finansija, da imamo dobre javne finansije, ali nema dobrih javnih finansija bez jačanja naše privrede. I zato je smisao ceo u stvari kako da pojačamo naš rast. Ako budemo jačali naš rast, onda nemamo problema ni sa javnim dugom, onda nemamo problema ni sa prihodnom, ako hoćete, ni sa rashodnom stranom u našem budžetu, niti bilo šta slično.